biba ari ibyishimo bitagira ingano kuri buri munyarwanda n'abanyamahanga baba mu gihugu cy'u Rwanda mu bihengaruka mwaka by'irushanwa ry'amagare azenguruka igihugu cyose cy'u Rwanda mu bice byose by'igihugu kuva mu migi kugera mu byaro hose amagare akahazenguruka ibintu biba buri kwezi kwa kabiri k'umwaka. Ni Tour du Rwanda, irushanwa rihuriza hamwe abanyarwanda bose bagahurira ku mihanda kugira ngo birebere igare nk'iri ry'akataraboneka. Ni ryo rushanwa rya mbere mu Rwanda rikurikirwa n'abantu benshi kurenza andi yose. Ubyumve neza ko byibura buri muhanda uca haya magare ku ntera ya kilometero 100 ubu ukikijwe n'abantu barenga miliyoni imwe. Ibyo bigaragaza uburyo amagare akunzwe ku rwego rwo hejuru, binatuma Tour du Rwanda iza mu marushanwa ya mbere y'amagare ku mugabane wa Afurika mu kugira abakunzi benshi, by'umwihariko ku mbibi z'imihanda. No ku ruhando mpuzamahanga nuko by'umwihariko ku mugabane w'Iburayi ahakirirwa shampiyona nyinshi z'amagare mu buryo bugezweho, aho hose usanga abantu bakunda amasiganwa y'amagare ku rwego rwo hejuru. Ubu hashize imyaka irenga 150 amarushanwa nk'aya y'amagare atangiye kuri iyi si, kuko irushanwa rya mbere ry'amagare ryabayeho mu 1868 ryitabirwa n'abakinnyi bake cyane, nabo kandi basiganwa intera ntoya cyane ya kilometero 1 na metero 200. Aho hari Paris mu Bufaransa hari hashize igihe gito cyane hakozwe amagare tuzuye umunsi agezweho agendera ku mapine 2. Uku gusiganwa guto kwabayeho ku bakinnyi bake cyane b'Abafaransa batari bagamije ibihembo bihenze, nta muturage uri ku mihanda nta n'ubitayeho. Icyo bakoze icyo gihe abandi bakabigana. Uyu munsi cyahindutse amasiganwa akurikirwa n'abantu hafi ya bose ku isi, kuri buri mugabane wose witwa kugize uyo mubumbe dutuye. Hose irushanwa ry'amasiganwa y'amagare bararyubaha bakarikunda kuri rwa rwego rw'uko niyo shampiyona nini iri kubera kure y'iwabo. Abenshi bicara bagakurikira aya masiganwa mu buryo bw'ikoranabuhanga n'iy'igihugu cyabo n'abakinnyi cyaba gifite muri ayo marushanwa. Ibaze kwishyira hamwe mpuzamahanga ritegura amasiganwa manini y'amagare ku isi rizwi nka UCI. Buri mwaka ritegura amasiganwa arenga 500 abera mu bihugu birenga 100, agakurikirwa n'abantu babarirwa mu magana y'amamiliyoni ku mihanda za kamera zinyuranamo z'ibinyamakuru bikomeye ku isi. Hakanashorwamo amamiliyari abarirwa mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akanitabirwa n'abakinnyi baturuka hirya no hino ku isi bambere mu bahanga mu kunyonga igare. Ubaza amasiganwa yose y'amagare aba buri mwaka amato n'amanini usanga ari menshi kuri rwa rwego rw'uko yanarenga 10,000. Muri make igare risobanuye ikirenze ikinyabiziga gusa, ahubwo n'ibyishimo, rikaba ubucuruzi buhambaye cyane bukorerwamo iyamamaza ry'inganda ku ruhando mpuzamahanga. Ariko se ibi byishimo abanyarwanda bagira iyo bari ku mihanda amagare ya Tour du Rwanda abanyura imbere, hari abandi bishima gutya mu bindi bihugu ku mugabane wa Afurika? Mbega wigeze wibaza niba mu bindi bihugu bya Afurika bajya bategura amasiganwa nk'aya magare agezweho abera mu Rwanda? Niba hari ibindi bihugu byategura, se biyategura bite? Yakirwa gute n'abaturage? Mu bwitonzi bwuzuye ubushishozi na gutegura imyanya 10 ya mbere y'ibihugu bya Afurika bitegura amarushanwa y'amagare ya mbere manini ahenze yitabirwa n'abakinnyi mpuzamahanga ba mbere mu bahanga ku isi. Amarushanwa akunzwe cyane n'abaturage bo mu bihugu byabo no hanze kuri rwa rwego rw'uko n'abategura amarushanwa manini y'isi y'amagare basubika akazi bakicara imbere y'amateleviziyo bagakurikirana isiganwa akantu ku kandi. Wakwibaza uti se Tour du Rwanda yabiciye bigacika mu gihugu cy'u Rwanda yisanga kuwuhe mwanya kuri uru rutonde? Muhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe umuyoboro mugari w'ibyegeranya mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganya kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Twese niko tubishaka, kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bitewe nuko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha. Wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Na kuva mu rugo cyangwa mu kazi, na no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa/ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma amagazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe aka kanya cyangwa irindi shakishirizo www.ibyapa.com utegurana ikizamini cyawe, icyizere cyo gutsinda.
Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Turahera ku mwanya wa 10 tumanuka twerekeza ku mwanya wa mbere kugira ngo dusobanukirwe neza ukuntu aya marushanwa y'amagare agenda akurikirana mu bunini. Aho ku mwanya wa 10 tuhasangira iryitwa Muzans Tour, irushanwa ry'amasiganwa y'amagare abera muri Afurika y'Epfo. Irushanwa rinini ryategurwaga mu buryo bwiza bugezweho buhenze cyane, ariko nyuma ryaje gusubikwa kubera ibibazo by'amafaranga byatumye rihagarikwa nyuma y'imyaka 2 gusa ritangiye. Wari umushinga munini wanatangiye neza, gusa ntibyakunda gukomeza kubw'impamvu turagarukaho mu kanya kari imbere. Iri siganwa ryatangiye mu 2013 ryongera kuba umwaka wakurikiye w'2014, ari nayo nshuro yaryo ya nyuma riheruka kuba. Iri siganwa ry'amagare ya Afurika y'Epfo yabiciye bigacika mu myaka 2 gusa isi yose ikarimenya. Ryabaga iminsi 5 rikitabirwa n'amakipe 15 arimo n'amakipe y'abanyamahanga ba mbere mu bahanga mu masiganwa yose y'amagare ku isi. Muzans Tour y'2013 yatwaye n'umunyafrika y'Epfo w'icyamamare cyane mu masiganwa y'amagare uzwi nka Robert Hunter, mu gihe mu mwaka wakurikiye w'2014 ari nabwo nshuro yaryo ya nyuma ryatwawe nabwo n'umunyafrika y'Epfo uhumura cyane mu kunyonga igare ku buryo ugira ngo irigeri barikoranye moteri, n'umunyafrika y'Epfo witwa Jacques Jancy van Rensburg. Uyu w'isi yose sanzwe namuzi. Yibaze ko bunini bw'iri siganwa rya Afurika y'Epfo byatumaga rifatwa nk'ikintu cya mbere cyagaragarije abazungu ko Afurika nayo ifite imihanda myiza nk'iyabo, ko banakurura amakipe akomeye ku rwego rw'isi mu kunyonga amagare. Iri siganwa ryari ryubashywe ku rwego rw'isi yose kuko muri ryo abakinnyi babashaga gukorera ibyitwa UCI points, amanota bemerera gukomeza bakagera muri za Olympic, muri shampiyona zikomeye z'isi yose, cyangwa kwinjira mu makipe akomeye y'i Burayi. Iri siganwa ryazamuye cyane amakipe akomeye cyane tuzi uyu munsi, arimo nka Team Quebec Next yahoze yitwa MTN Quebec, nyuma yaje kwinjira muri Tour de France. Isiganwa rinini ku isi hose mu masiganwa y'amagare gusumba n'igikombe cya shampiyona y'isi ubwacyo. Gusa ikibabaje, abaterankunga banze kongera gushora umufungo wabo muri iri rushanwa, kandi niryabaho n'amafaranga hari tayari rirafunga. Ubusanzwe amarushanwa nk'aya y'amagare ashyirwamo akayabo k'amamiliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ashyirwa mu kwishyura umutekano w'abapolisi ku mihanda no kugira ngo imihanda ifungwe, kwishyura amahoteli abakinnyi bararamo, ibihembo byabo n'abandi benshi barigiramo uruhare kandi baba bakeneye kwishyurwa. Aya mafaranga rero yatangiye kuba ikibazo gikomeye ku bashoramari kuko barashoraga ntibagaruza yabo, cyane cyane ahanini bitewe n'uko nta n'urupfumuye leta yabishyiragamo. Ikindi kandi muri Afurika y'Epfo bikundira umupira w'amaguru, za rugby na cricket. Ibintu by'amagare ntibabimenyereye, nushaka kubimenya ugasanga ku mihanda nta muturage n'umwe uhari, nta n'ibitangazamakuru bihari. Ibyo byaje gutuma inganda zihagarika kwamamaza kwazo muri iri siganwa. Ubyumve neza ko iri siganwa ryaje kugaragaramo ibindi bibazo byinshi, birimo nk'imihanda imwe n'imwe itarabaga ifunze mu gihe cy'amasiganwa y'amagare, ku buryo abanyamagare basiganwaga mu mihanda hibereyemo izindi modoka zisanzwe, kandi ibyo byari buteza impanuka kanya kariko kose ku bakinnyi. Ikindi kandi hari imihanda imwe n'imwe yabaga ifite amakurusi mabi cyane agoye, mu bice bimwe na bimwe imihanda irimo ibinogo n'amabuye, kandi ibyo byari bwongera impanuka zari kuba muri ayo masiganwa. Buriya Afurika y'Epfo igira ibice byinshi by'imisozi ihanamye ku buryo imihanda yinyuraho ibikabije kwicurika kuri rwa rwego rw'uko iyo umukinnyi yamanukaga muri iyi mihanda yabaga ari ku muvuduko wo hejuru wa kilometero 70 kugeza kuri 90 mu isaha, ku buryo habaga hari amahirwe menshi ko mu guhagarara arabanza isura muri kaburimbo. Ibi byose byatumye irushanwa nubwo ryari ryiza uyu munsi ritakibaho. Ku mwanya wa 9 turasanga Tour du Cameroun.
Iri ryo ni irushanwa ry'amasiganwa y'amagare abera muri Cameroon, akitabirwa n'abakinnyi baturuka hirya no hino ku isi hose, by'umwihariko abo ku mugabane wa Afurika, Iburayi na Aziya. Birigira rimwe mu masiganwa manini cyane y'amagare abera kuri uyu mugabane wa Afurika. Iri siganwa ryatangiye mu 2003, riba buri mwaka hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu, rikamara iminsi 8 ku 10. Iyo minsi yose abakinnyi bagasiganwa ibirometero biri hagati ya 800 n'igihumbi 200. Iyi Tour du Cameroon ishyirwamo akayabo kasaga 700,000 bibarirwa mu madolari ya Leta Zunze za Amerika buri mwaka. Izo zikaba miliyoni zikaba 970, hafi miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Amenshi muri yo yishyurwa na leta, andi agashorwa n'ishyirahamwe ritegura amasiganwa y'amagare ku rwego rw'igihugu cya Cameroon, andi akishyurwa n'abamamaza barimo nka kompanyi zikomeye zitumanaho, za banki n'amajansi akora ubwikorezi. Itandukaniro ririmo ni uko iri rushanwa amafaranga menshi ashyirwamo yishyurwa na leta, aho abakinnyi bahiga abandi muri aya masiganwa bahabwa ibihembo bihagaze arenga 30,000 bibarirwa mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba hafi miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri ni irushanwa abakinnyi benshi bakuriramo bakamenyekana ku mugabane wose wa Afurika, ndetse iri siganwa riteza imbere ubukerarugendo bw'igihugu cya Cameroon kuko imihanda ikoreshwa irimo nk'ica mu mashyamba y'inzitane hagati, mu mijyi minini, imisozi n'ahandi hose habereye ijisho, aho usanga imihanda myinshi ikoreshwa ica hafi y'inkombe z'inyanja Atlantique. Gusa ariko iri rushanwa naryo ribonekamo ibibazo by'imihanda itizewe ubuziranenge, ahanini bitewe n'ibinogo biwubonekamo, rigahura n'ikibazo cyo kubura abarikurikirana n'abashoramari bari ku rwego mpuzamahanga. Ubyumve neza ko ari rimwe mu marushanwa amaze igihe kinini mu karere kose ka Afurika yo hagati, rikaba isiganwa ribera mu bice bishyuha cyane kuri rwa rwego rw'uko rigora cyane kuruta n'amasiganwa yose abera i Burayi. Ni irushanwa benshi bazamukiramo bakamenyekana ku ruhando mpuzamahanga, rikanakurikirwa n'abaturage benshi ku mihanda baba buzuye babyigana. Ku mwanya wa 8 turasanga Tour of Eritrea, irushanwa ry'amasiganwa y'amagare abera muri Eritrea, ajya kumera nka Tour du Rwanda, gusa yaguye cyane byo gukomera kuko abasiganwa baba banyura mu mihanda izamuka imisozi miremire. Muri make iri siganwa rigamije kubaka abakinnyi b'abahanga mu guterera. Ibyo binatuma Eritrea uyu munsi yaramenyekanye ku isi hose nk'igihugu kivamo abakinnyi b'abahanga cyane mu kunyonga igare. Iri siganwa ryabo ryatangiye mu mwaka wa 2001, rikaba riba buri mwaka buri kwezi kwa kane, iminsi 5 kuri 7. Icyo gihe cyose abakinnyi bagasiganwa kilometero 900 zose hamwe, rigashorwamo ibihumbi 500 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba miliyoni 728 z'amafaranga y'u Rwanda ashyirwa muri iri siganwa buri mwaka. Ni make ariko n'ubundi irushanwa rikomeza kubaho, aho usanga bitwaye neza bose bahembwa ibihembo bihagaze 25,000 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba miliyoni 36 n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubyumve neza ko ubusanzwe iyo havuzwe Eritrea ikintu cya mbere cyumvikana ari igare, kuko usanga baryubaha cyane bakanubaha abakinnyi babo, no ku mihanda baza kubashyigikira bikomeye cyane. Ibyo bibatera imbaraga zo gukomeza kubaka iri siganwa. Iri siganwa ryubatse abakinnyi bakomeye ku ruhando mpuzamahanga barimo nka Beniam Jami, umunyafurika wirabura wa mbere watwaye Grand Tour, na Daniel Tokmanoit, umunyafurika wa mbere watwaye icyitwa Tour de France. Pokado Jassi ihabwa umukinnyi wa mbere w'umuhanga cyane mu guterera. Ababizi murabizi ko Eritrea igizwe n'imisozi gusa, niyo mpamvu abakinnyi baho iyo baterera twa dusozi tw'inaha baba bayoboye igikundi. Buriya Eritrea ni igihugu gishingiye ahanini ku muco w'igare, aho usanga buri mwana wese akurana igare agakura yitoza gusiganwa ku kigero cy'ubushyuhe gitandukanye. Iyi niyo mpamvu abenshi bita Eritrea ngo ni talent factory race, uruganda ruvamo impano zihambaye cyane zo gusiganwa. Ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'amasiganwa 10 ya mbere y'amagare akomeye kurenza andi yose ku mugabane wa Afurika, turasanga iryitwa Tour of Ethiopia, irushanwa risumba yandi yose y'amagare mu gihugu cya Ethiopia. Iri siganwa naryo rizwiho kubaka abakinnyi b'abahanga cyane mu masiganwa mu bice by'imisozi miremire. Ni isiganwa ryatangiye muri za 2000, riba buri mwaka, rikaba iminsi 5 ku 8. Muri icyo gihe cyose abakinnyi bagahatana kilometero 900 zose hamwe. Ni irushanwa rishyirwamo ibihumbi 400 bibarirwa mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba hafi miliyoni 585 z'amafaranga y'u Rwanda. Amenshi muri yo ashorwa na leta ya Ethiopia n'ishyirahamwe ry'igihugu ritegura amasiganwa y'amagare muri iki gihugu, andi agashorwa n'inganda nini zamamaza muri aya masiganwa. Muri ako kayabo k'ayo mafaranga yose havanwamo ibihumbi 20 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agahembwa ababaye aba mbere muri iri siganwa, aya bari hafi miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuba Ethiopia ari igihugu cy'imisozi kiri ku butumburuke bwo hejuru uvuye ku gipimo cy'amazi y'inyanja, ukongeraho kuri siganwa riba mu bihe by'ubushyuhe, bituma abakinnyi barikina baba bagomba kuba ari abanyagiha ku rwego rwo hejuru, bihanganira icyokere gikabije, ari n'abahanga mu guterera.
Gusa igitangaje muri Ethiopia nubwo abaturage bakunda amasiganwa y'amagare ntabwo bayakunda cyane nk'uko bakunda abasiganwa ariko birukanka ku maguru yabo. Ibyo bigabanya rero ihurura ry'itangazamakuru muri iryo siganwa ry'amagare rya Tour of Ethiopia. Gusa ariko iri siganwa rivamo abakinnyi ba mbere b'abahanga ku rwego rwose rw'umugabane wa Afurika mu masiganwa y'amagare. Ku mwanya wa gatandatu turasanga irushanwa ry'amasiganwa y'amagare abera mu gihugu cya Misiri. Ni isiganwa rinini kandi rimaze igihe kinini riba. Uyu munsi rikaba rifite izina rikomeye cyane ku mubumbe wose w'isi, aho abasiganwa ku magare baturuka mu mijyi bahatana bagakomeza bakinjira mu butayu, imisozi n'ibibaya. Ubyumve neza ko iri siganwa ry'amagare ryo ryatangiye mu 1950. Kuva icyo gihe cyose kugeza uyu munsi riba buri mwaka hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa kane, rikamara iminsi 5 ku munani, abakinnyi bagasiganwa kilometero ziri hagati ya 700 n'igihumbi. Iri siganwa rishorwamo akayabo k'amafaranga afatika kuko rishyirwamo miliyoni imwe y'amadolari ya Leta Zunze za Amerika buri mwaka, aya akaba hafi miliyari 1 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Niryo siganwa rya mbere rihenze kurenza andi yose y'amagare abera mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, kandi amenshi muri ayo mafaranga ashyirwa mu mutekano w'isiganwa, cyane ko igihe kinini cyaryo ribera mu bice by'ubutayu. Aho abambere barushije abandi muri aya masiganwa bagabana 50,000 by'amadolari ya Leta Zunze za Amerika, akaba miliyoni 73 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni make ugereranyije n'ahembwa abahiga abandi mu masiganwa manini ku rwego rw'isi yose nka Tour de France, ariko ni amafaranga menshi ugereranyije n'amasiganwa yinaha ku mugabane wa Afurika. Ibi natuma rero buri wese yubahira isiganwa rya Misiri, kuko usanga benshi mu bakinnyi b'amayikipe akomeye cyane ku rwego rw'isi ariho bategurira amasiganwa akomeye abera i Burayi. Ni irushanwa ryihariye kubera ubushyuhe bukabije bwo muri iki gihugu, imiyaga yo mu butayu n'igice kinini cyayo kikaba hatambika, bakanasiganwa mu mihanda yegereye inkombe z'inyanja itukura. Gusa ariko iri siganwa ribangamirwa cyane n'iyi miyaga yo mu butayu kuko ibifite imbaraga nyinshi kuri rwa rwego rw'uko umuyaga ushobora guhutaza plateau yose ikajya hasi. Ubyumve neza ko muri aya masiganwa abakinnyi baba bahanganye n'umuyaga kuruta uko baba bahanganye ubwabo. Hari nubwo baca mu muhanda wa kilometero 100 udafite ikorosi na rimwe kubera ari imihanda yo mu butayu. Ibi byose bituma iri siganwa rimera nk'irigoranye cyane ku bakinnyi barikina, ariko ku baturage barikurikira bituma barikunda kurushaho kurenza andi yose kandi bakarikurikira ku bwinshi. Ku mwanya wa gatanu turasanga iryitwa Tour of Algeria. Isiganwa ry'amagare abera muri Algeria yatangiye mu mwaka wa 2011, akaba buri mwaka hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu, rikamara iminsi 8 ku 10. Abakinnyi bagasiganwa intera ya kilometero 1600. Ni rimwe mu masiganwa aho abakinnyi basiganwa intera ndende ugereranyije n'andi yose abera ku mugabane wa Afurika. Ubyumve neza kuri siganwa ryo rishorwa magera kuri miliyoni 1 y'amadolari ya Leta Zunze za Amerika buri mwaka. Ni miliyari 2 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Byumvikanisha ukuntu iri siganwa ryihagazeho mu bijyanye byose n'amafaranga. Iri siganwa riba rirerire, rifite umutekano usa nk'ukabije kandi rigateza imbere ubukerarugendo bwose bw'igihugu. Ariyo mpamvu abaterankunga baryo ba mbere ari Leta, Minisiteri ya Siporo, kompanyi z'igihugu n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubukerarugendo muri Algeria. Muri ayo masiganwa abahiga abandi bagabana 70,000 by'amadolari ya Leta Zunze za Amerika, akaba miliyoni 102 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga menshi kuruta ahembwa mu masiganwa menshi abera munsi y'ubutayu bwa Sahara. Kuba Algeria aricyo gihugu cya mbere kinini ku mugabane wose wa Afurika bituma abakinnyi basiganwa mu bice bigiye bitandukanye birimo nk'ubutayu, imisozi, ku nkombe z'inyanja ya Mediterane no mu mijyi minini y'iki gihugu. Urebye Algeria ni icyicaro gikuru cy'amasiganwa yose y'amagare mu majyaruguru yose ya Afurika, binatuma iri siganwa ryabo ryitabirwa n'amayikipe akomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga. Ahanini binatuwe nuko iki gihugu gifite ibikorwa remezo byiza kandi bigezweho. Ibituma iri siganwa ryamamara hanarimo nuko Algeria isanzwe yakira amarushanwa manini cyane ategurwa na UCI, arimo nka Tour d'Annaba, Tour of Blida ndetse n'andi menshi cyane. Gusa ariko nubwo iri siganwa ryabo riba ririmo urufito ruhagije, ariko ntabwo rikurikirwa cyane ku ruhando mpuzamahanga kubera ubwitabire budahagije bw'itangazamakuru, by'umwihariko iryo hanze y'igihugu cya Algeria. Ku mwanya wa kane turasanga iryitwa Tour of Morocco. Isiganwa rinini ry'amagare rya Morocco ni rimwe mu masiganwa yatangiye kera cyane ku rwego rw'isi yose, uko bwa mbere Morocco itegura isiganwa ry'amagare hari mu 1916. Hari hashize imyaka 13 gusa isiganwa rinini ku isi yose ry'amagare ritangiye, Tour de France. Isiganwa rya Morocco ryabaye irushanwa mpuzamahanga bwa mbere mu 1937, mbere y'uko ibihugu byinshi bya Afurika bigira n'igitekerezo cy'amasiganwa y'amagare. Ubyumve neza ko aya masiganwa abarirwa mu cyiciro cya mbere cy'amasiganwa manini ku isi yose ya UCI, ariko yo ku mugabane wa Afurika yitwa UCI Africa Tour.
Aya masiganwa aba buri mwaka akamara iminsi 10, aho abasiganwa banyonga igare bagahatana ku ntera ya kilometero 1680 zose hamwe, akitabirwa n'amayikipe arenga 20 arimo ayo muri Morocco, ayi Burayi nayo ku mugabane wa Afurika. Iri siganwa ntihazwi ngo rishorwamo angahe buri mwaka, ariko uko biri kose ni menshi kuko ubona ko riba riteguye neza bya nyabyo. Iri siganwa rikurikirwa n'abantu babarirwa mu magana y'ibihumbi byinshi cyane mw'imbere mu gihugu cya Morocco ndetse no hanze yacyo binyuze kuri internet, gusa ariko nanone ntiriragira ku rwego rw'isi yose nubwo riba ryafasha Afurika. Ku mwanya wa gatatu turasanga Tour du Faso, isiganwa ry'amagare ya Burkina Faso. Ni isiganwa rinini kandi rizwi cyane ku mugabane wose wa Afurika, by'umwihariko muri Afurika y'Iburengerazuba. Iri siganwa ryatangiye mu 1987, riba buri mwaka rikamara iminsi 10 kugera kuri 12, rikitabirwa n'amayikipe manini cyane mpuzamahanga, aho usanga abasiganwa bahatana ku ntera kilometero 1500 zose hamwe. Iri siganwa ryose rikirwamo miliyoni 1,200,000 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, akaba miliyari 1 na miliyoni 750 z'amafaranga y'u Rwanda, hafi ya yose aturuka ku ruhande rwa leta ya Burkina Faso. Abambere bitwara neza muri aya masiganwa bagabana 150 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba miliyoni 73 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikintu cya mbere cy'iri siganwa kirigirira ridasanzwe rikabira igihe kataraboneka, ni umwihariko w'abaturage benshi baba barikurikirana. Usanga ku mihanda babuzuye ari benshi babyigana baje kwihera ijisho cyitwa igare. Ibaze ko nko mu murwa mukuru wa Gadugu usanga abaturage barenga 30,000 bateraniye ku murongo wa nyuma aho abakinnyi baraza gusoreza. Ni isiganwa rihuriza hamwe abaturage baturuka hirya no hino muri iki gihugu cya Burkina Faso, rigakurikirwa n'umubare munini w'abaturage kuri za televiziyo n'imbuga nkoranyambaga kuri internet. Abasiganwa hanini bahatanira mu bice bitambika ahari umuyaga mwinshi n'ubushyuhe bwinshi bwo ku kigero cya °C 35. Niryo siganwa rinini muri Afurika yose y'Iburengerazuba, binatuma ryitabirwa n'abakinnyi bakomeye cyane bo mu bihugu birimo nka Mali, Cote d'Ivoire, Ghana, Senegal n'ahandi henshi. Gusa ariko iri siganwa rigira ikibazo cy'umutekano muke mu bice bimwe na bimwe. Ku rutonde rw'amasiganwa 10 ya mbere y'amagare akomeye manini kurenza andi yose ku mugabane wose wa Afurika, ku mwanya wa kabiri turasanga isiganwa rya La Tropicale Amisa Bongo, niryo muri Gabon, rikaba ryaritiriwe umukobwa w'uhoze ari perezida El Hadji Omar Bongo Ondimba wayoboye iki gihugu imyaka 41 yose. Iri siganwa ryatangiye mu mwaka wa 2006, uyu munsi riri ku rwego rw'uko riyoboye andi yose ku mugabane wa Afurika. Ubyumve neza ko iri siganwa rizwi kandi rikurikirwa hose ku isi, kuko riba riteguye nk'amasiganwa akomeye y'i Burayi, ibituma amayikipe y'i Burayi amanuka muri Afurika yo hagati bakaza guhatana. Akenshi rero riba buri kwezi kwa mbere k'umwaka, rikamara iminsi 3 kuri 7, abasiganwa bagahatana kilometero 800 ku gihumbi zose hamwe. Iri siganwa ariko riba rihenze bya nyabyo kuko rishyirwamo miliyoni 4 zibarirwa mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, akaba miliyari 5 na miliyoni 852 z'amafaranga y'u Rwanda, amenshi muri yo ashyirwamo na leta ya Gabon. Kugira ngo wumve ukuntu irushanwa rihumura bya nyabyo, ibaze ko abambere bagabana 150 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba asaga miliyoni 220 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri ni isiganwa rihenze kandi rikunzwe cyane kuko rikurikirwa n'abantu ibihumbi byinshi cyane ku mihanda no kuri internet. Iri siganwa icyo rirusha andi yose twavuzeho nuko ry'akantu ku kandi kaba gafatwa amashusho n'ibinyamakuru bikomeye ku rwego rw'isi yose. Muri make riba riri guca kuri za televiziyo mpuzamahanga hirya no hino ku isi, ku buryo byibura iyo riri kuba riba riri gukurikirwa n'abarenga miliyoni 2 ako kanya. Niryo rushanwa rya mbere ryakuriye amayikipe akomeye ku rwego mpuzamahanga bakegura amagare bakinjira mu masiganwa y'inaha muri Afurika, amayikipe yiganjemo yo mu Bufaransa, Ububiligi n'ahandi. Ku mwanya wa mbere mu masiganwa yose manini y'amagare ku mugabane wose wa Afurika turasanga Tour du Rwanda, isiganwa ry'amagare y'igihugu cy'u Rwanda. Nta gushidikanya iri niryo siganwa rinini kurenza andi yose yo mu misozi ku mugabane wose wa Afurika mu marushanwa yose y'amagare. Tour du Rwanda irazwi hose muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, irubashywe cyane kandi no mu bintu bimuri ku mugabane wa Afurika ku ruhando mpuzamahanga. Ni isiganwa ryatangiye mu 1988, none uyu munsi riyoboye andi yose ku mugabane wose wa Afurika mu masiganwa y'amagare. Tour du Rwanda iba buri mwaka mu kwezi kwa kabiri, rikamara iminsi 7 ku 8, aho abakinnyi basiganwa intera ya kilometero 900 zose hamwe. Ariko iri siganwa rikunze kwiganzamo guhatana mu bice by'imisozi cyane.
Iri siganwa rishorwamo miliyoni 3.5 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika, akaba miliyari 5 na miliyoni 112 z'amafaranga y'u Rwanda, amenshi muri yo ashorwa na Leta y'u Rwanda, aho abahiga abandi bagabana 120 by'amadolari ya Leta Zunze za Amerika, akaba miliyoni 175 z'amafaranga y'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu kizwiho kugira umufana w'igare bya nyabyo, usanga abantu baba buzuye ku mihanda, by'umwihariko mu murwa mukuru Kigali, mu yindi mijyi ikomeye cyane mu gihugu nka Huye na Musanze. Usanga iri siganwa rikurikirwa byibura na 1/4 cy'abaturage bagize igihugu cy'u Rwanda. Tour du Rwanda iri ku rwego rw'uko ikurikirwa ku ruhando mpuzamahanga, yewe ni Burayi barayikurikira cyane kuko ikurikirwa n'abarenga miliyoni 3 muri icyo cyumweru cyose biri kuba. Niryo siganwa rya mbere rikurikirwa kuri uru rwego ku mugabane wose wa Afurika. Igihe cyose wakunze ibyo nkora, ushobora kunkurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo nka Instagram na TikTok. Nkoresha amazina ya Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.